Awu mashobane. Mtimande bambolunye zithi ingabambeli ufuze khakonyongo. Yebo yithi impela laba bakaMathaba. Mtimande nijani Mtimande. Ya hayi cha siyaphila nina bentshintshintshi yabo imangela abayikhabe ngemaqhukulwane. Mtimande hayi phela ke ngithi indodakazi wami beganekini ushonile uyena lo wayisiza ukulanda information le yayiphekwa ngonqamalala kuqanjwa manga kuthiwa ukhohlakele. Ya nayo unqamalala nje akithi vele inkosana yakhe wayithola esitholeni sakithi. Ngiyazi. Hawu Nkosi yami Mtimande uthini kungiphatheleni? Cha ke mthunga ngikhangwa ilamazwi akho la ukhuluma khona ngentsha ehlakaniphile ekhaliphile ekwazi ukwenza ama robot nani nohulumeni wethu akayinakile ngoba vele kufanele izisebenzele izinkampani zaphesheya ibe usizo kwabaphesheya kodwa lelizwe leli liqhubeke linqela ithupha livimbuya ngothi ekubeni linothile ngokwemvelo linothile nangokomqondo kodwa nje ukuthi igebengu lezi zomhlaba ezimhlophe zenza sure ukuthi lelizwe alibuseki alisimami abazona igebengu labamhlophe ithina esibatshela imfihlo zethu uyabona Mtimande bayizigebengu kodwa manje thina sisuke silawulwe yithumbu thina umuntu acabangela ithumbu lakhe adayise ngesizwe sakubo nezwe lakubo ngoba ecabangela ithumbu lakhe. Mtimande mina uANC wangwisa ngangingcwaba abantu ngekhathi zobandlululo ngithatha amabhizinisi ngibasiza ngibathumelela imali ngisho kwiExile noma ngeku-Exile amabhizinisi amayisizo ANC wathi uzoqala ngathi ukusiphakamisa namhlanje ngilele embhedeni uANC wathi uyasizama uzuma salwa naye sathi ukhohlakele la abelungu ba-owna ulwandle lale South Africa namahaba ba-owna ama-storage ka-petrol ba-owna ama-storage amalahla ama-slot everywhere umnotho wale South Africa noma singanyakaza thina ngeke sikwazi ma uneplazi uthi uyodayisa kule market enkulu nako-Joburg noma ko-Claywood kubekwe eceleni kwakho ukudla kuze kubole kuqale kuthengiswe kwamabhulu uma kwakho sekubolile kade ku-30 million bese kuyehliswa kuthiwa seku-2 million and abantu abamnyama bayibonile nto mina mangibatshela ngisebenza kakhulu kwi-undercover uyabona yabo manje mangibatshela abantu uRamaphosa hayibo ungowasekhinya wafika nabazali bakhe emncane lana unemission yokuzosidestroya uhlangene nabelungu ukhuliswe yibo abantu they don't kahle mashobane hey ngaya ku-ANC ngaya nokubenda lo muntu ngaya ku-ANC ngathi mina hayibo ANC nangu ANC zofa kusewu-1994 kuthi uZuma uhlakaniphile uZuma afuneke ngoba uyena olwela i-ANC uzoyimisa ngeke ikwazi ukuyi-ANC uZuma engaboshiwe noma engabulewe ngabatshela wonke lamacala njengoba ubona noNomvula Mokwanyane namhlanje beney'nkinga is because bama eqinisweni basupport uZuma bathambile endlame ngangiya kubo ngisho nangeproject yasemzimvuko hliziyo yami ibuhlungu ngabo uma uANC efaka nje ebulawa abantu bangidinaya and bangibukela phansi bakubuza ukuthi inamba yakho wawubizwa ngayo le kwi-Exile yiphi ngithi hayi bo mina was a best undercover man ngiphethe yonke information ngo-ANC ngiphethe konke okuhlanganiswa nabantu abangadingeki ku-ANC ukuze kufakwe laba bantu ababe-UDF laba babaziwa ukuthi batshaliwe ku-destroy u-ANC manje ngeke siphumelele ngokomnotho ngoba ngihleli nje phansi ezami imali bezehla zenyuka ngilwela u-ANC ngisho kusesesidingisweni amabhizinisi ami u-ANC usidayisile sidayiswa abantu namhlanje abasenkingeni abalwelwa yithi uZuma kwakufika abulala kanye noChristiani bashweba uChristiani futhi kwafike bambulalele Lesotho angazi kwenzenjani ke nezingane zakhe konke lokho bayakwazi ngangibatshela kudala kanti ngikhuluma nabantu abayizinyoka la ku-ANC ngangithi ANC manje ngeke sinyakaze kufuneka kuze kwenziwe indlela ukuthi kutholakala indlela yemali ukuthi sithathe lamaplazi sithathe lomnotho sibatshela abelungu bahleli phesheya
bacontrol umnotho wethu la eSouth Africa behleli phesheya thina ama South Africa siyakwazi yonke phela nale COVID-19 bayenze ngoba ngenhloso la bafuna ukuvimba le amendment of section 25 ukuthi singaqhubekeli phambili nokuthathwa komhlaba ba-create ne-global depression, economic depression, khona bezobuye ba-investe futhi benze profit. Ngiyazi lento yenziwe ngabomi, yonke lento eyenzakalayo. Uyayazi uRamaphosa lento ukhokhelwe ama-trillions not billions and noma nganga laba bahlangene nabo ngiyakutshela baningi imali eyithole uRamaphosa uJeff Hadebe bamkhipha lapha eParliament ngoba kufe manje ayo protect ama-interest abo ama-trillions of dollars. And uRamaphosa noMotsipe noJeff Hadebe noSenzo Mchunu noBhekicele baneyinkampani offshore companies. Lezi company yazi mawune offshore company ukuthi kufuneka wena ube kuphela i-beneficiary but ama-director u-appointe bona abantu bangaphandle. Maziza laziza izothatha imali lezi iy'nkampani ongathi izo-investa kanti iy'nkampani zabo. Ngikhuluma nje u-Eskom. U-Easthuizen leli bhunu belinama-truck nabo bebenama-truck la kuleli bhunu befrante ngalo. Namhlanje yena soyi-service provider kuma-power station ka-Eskom athizeni. uZuma bamlwisa and wangama uZuma bangammela as protector namhlanje izwe linje. Phela umsholozo yena obenza neqhinga ngisho le-energy ukuthi makwakhiwe inuclear power station izokwazi ukusupply South Africa yonke at the cheapest price. Yayishibhile balwa kwana bona be-ANC bahlohla oblawo Mayimane bapho Mayimane namhlanje bahlohla oMalema bahlohla lokhuzana ethula uRamaphosa kanti uyena ofunayo eyifaka ngiyawayazi leyo nto nginama-video tapes nginama-audio nginazo i-meeting yonke into laba behlangana khona ngoZuma nangoNomvula. Kodwa kubuhlungu bona labo Nomvula indlela lezingane zami ikhulele phambi kwami ngisho bathabile eMaritzburg ngazi abazali babo kodwa ngikutshela ukuthi bangilahlela le ingane yami yalwa kanzima baze bayidlisa upoison le group kaRamaphosa uphinde. My heart is very sore ukuthi umdala wena laba bantu bathiphisa ufuna ukubasiza usize nezwe bakubukele phansi. I lost all the money, I lost everything. And bona bahleli banama-benefit kodwa izwe lethu liyafa. Mina ngizabe ngayo yonke indlela ngana ku-Ace Magashule esewuprima ngathi prima let us rescue our country. Kwaze kwasukuma uMzwandile Manyi nginabo abantu abanobufakazi abangenza ngisho ama-affidavit phesheya eMerika nako-London ngalesi scandal esenzakalayo. Kuzomela besihlangane emashobana ngoba mina khona iqhinga enalo engibona ukuthi lingasiza ukuthi kuliwe izinto sizama ukuthi siyibuyisele esimeni noma khona kuyoba nzima kodwa asingachithi isikhathi sinabantu mina ngirecruitile nginabantu manje ngibafaka emazweni ngirecruitile amasosha. Iproblem yami manje ngidinga imali sengimdala ngidinga imali ukuthi abazali babo bathola ama-benefit la ngibafakele ne-insurance. Imali yabo ngizoyibhatala ngama-Luno account ngama-crypto account. Manje problem I only need 1 million soldiers laba bazofunda ngama-chemical nama-pilot yonke into because if we don't protect our country hayi ngiyakutshela amabhomu aplantiwe yonke indawo manje uMr Henry Karozini uplanta amabhomu ikhali le-Durban nala eMontana nale Northwest nase-Iran yawena chemical weapon afakwe ekudleni njalo lokuthi abantu abamnyama bagule bafa. Uboni befa kangaka ngokugula abantu be-ANC kuthiwa cancer. Manje ke kufike nathi ke manje sithola imali ikhona indlela esingenza ngayo ukuyithola imali but we need abantu abaku-government abafuna leli zwe ukuthi libe protected ukuthi basiprotecte sikwazi imali ukuthi masifaka la eSouth Africa ingene kodwa kunendlela esoyifaka ngayo imali. We want to free our country. Ngalilwela mina leli zwe ngaze ngibenefite ngisho 1 cent kodwa izwe lakithi liyafa nabantu bakithi ngoba sidayisana sodwa. Ya imali vele manje usungayifaka ngayo vele lento yabo cryptocurrency labo blockchain wallet. Manje na problem ngekwazi ukufaka ama-billions because sifuna ukukhokhela lamasosha abantu abahambe bayo-trainer. Sifuna futhi 10 million youth esoyikhiphi emazweni yofunda amakhono manje ama-skills kufuna odokotela.
Sakhodokotela chemical engineer yonke into. If we got at least 2 million, the country will be safe. Ama-social siwafunayo sifuna 1 million. Ama-pilot siyabafuna babe baningi ama-pilot siyoba-trainer abanye babo-engineer. Just 2 years uzobona wena sengiqedile namazwe angaphandle. The problem is support. We need to get together and demand as Shangane protect isolate. We don't need laba bantu manje abaku ANC because nabo bayasidayisa baqhamuka namaqhinga bayesaba besabo Ramaphosa besabo Senzo Mchunu besabo Paul Mashatile besabo Mantashe. Yabona elamiqhinga mntu ngalithi kumele sibe nebutho lelokhuzana labantu abazoba osomabhizinisi abazohamba in groups of 3 men baseve as a secret society abantu sifuna lokho asizokwazi ukuthi uma benamabhizinisi agenerate ama-billions of rand labo bantu labo bahlalele nje ukuthi support inhlangano zabantu abamnyama ze-politic ama-black political parties afande ngomunye umuntu omnyama ngoba into ebulala i-Afrika mntunga mangibuka mina situation from la kuze kuyoshaya eMali and from Mali to Madagascar ukuthi inhlangano zabantu abamnyama azifandwa ngabantu abamnyama zifandwa osomabhizinisi babelungu njengobusho njengoba igenge abo-Stellenbosch Mafia abo-Rockefeller abo-Rothschild bonke yibo abasapota iy'nhlangano zabantu abamnyama kusukela efonyweni konkatha kusukela ekuguqukeni ngama-1950s ihlangana namakhomanisi oqala kokungena kwemali yabelungu ngenhlanganweni yabantu abamnyama. So ingakho i-Afrika ingabuseki ibuswa ngabelungu ngey'mali zabo ngoba i-Afrika imandi ingabuseka sidayiswa yibo labo president labantu esibakhethayo. From the beginning, why uhulumeni engakwazanga ukushaya umthetho ukuthi empowerishe abantu abamnyama hayi lento ye-BEE. Uhulumeni bakufika empowerishe umuntu omnyama athi nansi imali umuntu omnyama uzonikwa amathenda la ugovernment and okwesibili nje benika ugovernment amathenda nayo imali abantu abakhokhela uma unikwa ithenda le-South Africa uhamba uze wehle uzuphelelwe ithemba ungatholi ngisho imali emabhenk and amabhenk uhulumeni akasilwelanga ngamabhenk uhulumeni kwakufanele alungise indaba amabhenk anika umuntu omnyama wonke le-South Africa u5 million wokuthi amabhunu adle umnotho wethu. Yebo ezecompetition. Yes. Kwakumele kusiqeshwe nelokhuza lo mthetho we-collateral. How can you dispossess me everything I have bese ungifuna i-collateral? Yes. Where can a black man get i-collateral because all his assets were taken? Yabona manje phela sakhe abantu abamnyama manje imali Mtimanda ikhona indlela yemali ikhona indlela esingayenza because angithi uThixo Mbuweni unama-trillions unemali eningi ayintshontsha kunabantu abamtransportela imali emazweni angaphandle. Thina asifuni ukwenza i-corruption ezweni lethu sifuna ukuprotect izwe lethu ngomnotho sifuna osomabhizinisi labantu abanemali abamnyama banomono ngathi bazofa nayo abafuna ukusiza abantu abamnyama. Uyabona usite eLondon because lapha eLondon angithi kunabantwana bami nababanye laba ebatholele umsholozile khuzane yonke information kulaba abanye abelungu lapha eLondon site wangitshela kahle athi uRamaphosa no Motsipe sazenzela yena wena umnyama ngeke sikunike le mali khona imali engangifuna wathi no sabanikeza imali through guarantee i-rainbow mineral ngoba basebenzela thina sifrante ngabo basebenzela thina abantu abamnyama hayi asinifuni nina ngoba nisebenzela thina futhi wena doctor une history embi ukuthi awubafuna belungu. Vele ngiyababona ukuthi uRamaphosa noMtsipe bafrantile labantu abana power abana decision making abana power because imali abana nje obusho banikwa belungu ukuthi yenzani ukuthi nokuthi bathunyiwe bayizithunywa zabelungu. Ukhumbula ukuthi kwiCODESA phela kwenziwa njani? uGeorge Soros noSerenwick ukuthi benzani? Yabona ibona bebecontrol uRamaphosa ukuthi yiphi imithetho ekufanele ayiphasise ukuze uma i-ANC siphethe iphathe ngegama nje. Ingabe nephama beyise inkantolo bayihlule. Kuningi asidayisa ngakho ukuthi kuphela ke iyona i-ANC yakhetha uRamaphosa angazi kanjani oMantashe babesuka ngo2011 from 2011 nje babehamba ama-province onke bezama ukuconvince abantu ukuthi manje babe turn against Zuma and those who are staunch supporter of Zuma ukuthi nje bakhiphe out ku-ANC nje bakwenziwa nje kukhishwa bonke labantu abayi-original ANC manje.
manje na ke Mpimandeke angazi mina ngithi mina kusukunye mina nginendaba I rather die ngezwe lami mina ngiyabathanda bonke laba bantu nonomvulo ababa neqiniso ku-ANC ubathabile ngimaze emncane bonke lezi ingane zaba neqiniso ku-ANC kodwa mina kwaye noma sengisikhala ngiyakuzo ngithi bantu abami let us protect our country bangilahla nabo babulawa ipressure ngithi ukuthi banikiwe imali basayiniswe ivumelwano ezithile kanjani ngoba phela bona kwakwala noma ngibaxwayisa abantu abamusana ukwenza ukuthi benze ngenkani hayi bokufana neproject yasemzimvubo ngangiyazi ukuthi mina bamtrapha ngendlela ethile uNomvula bayamtrika ngimtshela mntana mpasopha nampa nebe media manje ngoba kulwani amabhunu neANC ngoba laba abayibiza ngeANC ngoba kungafuneki kube khona le project manje kulwa noNomvula and eCape Town kwa Public Works base Eastern Cape uthola ukuthi kwa Public Works kuthiwa amathenda anikwa amabhunu lawe DA azatshela umuntu omnyama ukuthi uyini ayikho into azoyenza vela amathenda umuntu omnyama mntungu uzathola kanjani uhulumeni wethu akasiniki imali gijime wena uyofuna imali kuthi awunamali uthuma makuthiwa uzonika ithenda kuthiwa yiba nemali uzoyithatha phi imali unganiki unge-empowerisha ngohulumeni akhulume ngomlomo amabhunu ayazi mina it can take me only 2 years uku-empowerisha umuntu omnyama nokushintsha yonke lento if they will take my strategy ayikho inhlangano eyakhululizwe engenayo liberation army ways MK angithi bathiwa makadimobilize because useya integrate ne-SNDF uba i-SNDF obephethwe amabhunu amadala ubani ophethe uDaniel ngoba uDaniel usaphethwe amabhunu amadala yonke lento yikhali uZuma bezama ukufaka abantu abamnyama yonke into kuliwe nabo basoyinkantolo ukuthi ba-appointe ngendlela engekho emthethweni kodwa bona mabe appointa oBhathohi bonke ngendlela engekho emthethweni kuyathulwa kukhulunywa hey kudlaliwe ngoZuma I don't want to lie kudlaliwe ngoNomvula kudlaliwe ngobathabile baningi abantu ekudlalwe ngabo manje nje khona baplanela izinto ezimbi kabi but kulukhulu ukuthi ngibanike information because abafuna ukuzwa abalaleli yonke lento eyenzakalayo ngabatshela ngathi bathabile kuzokwenzeka ukuthi sekuzohamba kanje ngabatshela bathi sokunye ngiyakwazi okunye angikwazi bathatha baletha ogengeshe laba kwi-state security abantu abayizimpimpi bebampimpa yonke into abayisho babampimpa lo wayi-security nje i-bodyguard ka-Ace Makhashula lo munye uyena wayimpimpa u-Ace Makhashula uthe jika waba against u-Ace Makhashula ngibatshela sebenzisana umuntu omdala mina I know umuntu oyingozi noyinyoka I was in undercover for years nakwi-exile bengitravela wonke amazwe Kukhona mntu manje le project yasemzimvubu yayimayelana nani yiphi le yabathi yaseXolobeni ile yedamu le damu bezokwazi idamu emzimvubu lapha ya okay pho basekwenzakalani yayinenkinga leyo nto ngoba manje kubangwa inkinga mangithi mntanami Nomvula hlala nobaba phansi ufuna ukuza kuwena ixoxe ngalento hayi xoxa ne-PA yami mina ngaxoxa njani ne-PA ngoba mina ngisuke ngize kubo yebo lama PA wona agcine badayisa yabona nje ama PA yabo khona abantu engibaziyo ama PA abo nabakhulumeli babo ibona babadayisa ucala ukuthi basebenza kanjani labantu uma uthi ufuna ukuya kubo abafuni ngoba ufuna ukubaxwayisa hayibo gada le PA yakho kade usibanibani yabona nje igift noma wayeclose umsholozi benalo ulomfana lo omunye uGeorge bonke labo babemdayisa umsholozi belalela nje bahambe bayokhuluma ngaye bathi information bekhokhelwa imali ngibatshela ngisho uNcamalala angangilaleli uNcamalala phela ugana udadewethu la usizakele yebo ngiyakwazi yes kodwa bangangithembi mina umuntu omdala becathi ngizofuna imali yabo noma ngizofuna imali mina ngifune imali ngiyayisebenzela ngangiyisebenzela uANC imina koSoweto everywhere nakoMpumalanga nakoDurban ebengingcwaba abantu bebulawa amabhunu imina bengixhasa uANC everywhere kodwa uANC izingane zethu zahlupheka napheshe uANC uyena izingane zethu ezilwela uANC ayithatha information zilethe indaba kaGodani njena
Manje nje yazi Mtunga la iNC igila umsholo lana why manje sesitshelwa ngobaba kaMtsipho lo ABC Mtsipho ukuthi uyena owayesupport iNC ngemali exile hence indodana yakhe ke ikufanele inikwe imali ezingaka leno Patrice abantu abanje kawabasabala wena nje Mtunga asawa yabona nanda mina namanje ngadlela iplaza lami la expropriate umthetho expropriate ungabikho kwafaka ama RDP nginezinto eziningi ezangilahlekela amaplaza namabhizinisi enande eDurban la eGoli nakoMpumalanga kwaNdebele izingane zami ziyahlupheka uhulumeni akakaze mina siza abazukulu bami nezingane zami nangu nje intana nami ubulewe le team yoRamaphosa izingane ayinamuza ayinalutho kodwa laba abantu mina baba wabo ngazi abalaza mina I sacrifice my great grandfather my father they build ANC uMandela kuvuka ibambe ngo1955 wagcotshwa yithe YMCA simkhetha sifuna nje kube khona uvuka ibambe benogandaganda zondi kodwa thina uyiphi namba bubizwa ngaliphi kama khona izinto esingeke siyikhiphe ngoba labe ANC bayizimpinti zamabhona bazothi how nanti igama lalomuntu siyamazi uyena lo wenza ukuthi yabo Robert McBride abasasazi manje amadodana ethu Robert McBride Andrew Zondo bashona yeah manje lokukhulunywa kweANC ngabantu abangabanga neqhaza lokwakho ANC ababekufakwa amabhunu njenge undercover ukuthi bazodestroy ANC uDeclerk nje ifoundation yakhe ema-facts la kwenziwa khona ukudla kufaka upoison ngoba kuyiwe izitolo zabantu kuyofakwa izitolo zabantu kunomaka lapha ezansi kune triangle lapha abangayazi abantu lapho ukudla kufaka upoison abantu abamnyama bagula ngoba ingakho ezitolo ukuzuma wathi ekuqaleni ngo2009 ngiyacabanga kwakuSeptember ethi hayibo endaweni zabantu abamnyama abahlala belungu uma umlungu engekho endaweni yabantu abamnyama kufanele belungu abawu30% endaweni zabantu abamnyama uzuma wayibalekela ukuthi abantu badlisa upoison abelungu kanti kwakwazi ukuthi amadamu lawa khona amadamu direct service abantu abamnyama yiwo lawa afaka upoison slow poison kodwa uma ngabe uhulumeni angasasukuma athi eSoweto sifuna belungu abawu40% namandi yawu 2% nawu 5% ngiyakutshela ngeke ibe khona lento eyenziwayo bahlala bodwa lapha benza amabhomu benza ama-chemicals weapon benza yonke into benza imali ezingama-fake abelungu bebodwa ngoba akekho babhekile amaplaza lawe la betrainer khona intsha yabo military and propaganda wise ukuthi umuntu omnyama uyohlala ekhafula kunina nani bakhulu umuntu omnyama kumele nimdubule nivikele umhlaba ngolomhlaba ngoweni bafundiswa zokuthi siyawabona ama-video befundisa nangu umngane wami le Kempton Park nale Edenville omhlophe benamaplaza eNatal kuneyikhali lapha kuma-container ePinetown eWestville nala eMontana inqwaba kune-warehouse enkulu kunendawo e-underground engaphansi ngeke uyinake phansi lapha emaplazini komhlaba njengoba begoloza namaplaza ukuthi athathe kunezinto lapha abayifihlile ikhale yeyinjani angazi zingena kanjani uphi uhulumeni kodwa umuntu omnyama amene esibhamu kuqhamuka ubheka icelela umuntu angenelwa amasosha ashawa abulawe kuthatha isibhamu sisadinga uhulumeni thina ozodefenda abantu abamnyama abelungu banebhamu ilayisensi bayithola kalula umuntu omnyama ngana license and ibhamu abelungu bayithola ngo500 rand 1000 thina first ithenge ngo18,000 30,000 umlungu abulala umuntu omnyama akhishwe ngoshwele within 30 days umuntu omnyama 30 years or 50 years in prison same icala apha amajaji ayithi amnyama lawa sidayisayo athi Zuma must fall. Hey, I feel very sorry about South Africa. Mtimandi asenze usuku sihlangane ngiyabonga. Ngizozwa ngawe mina Mtunga ngokwamanje ngokuhlala ngela eSoweto Midlands on 10. eMidlands. Okay. Okay, ngeke ngimemezeke la mina ukuthi ngikuphi kodwa ke ngizozwa ngawe mina sihlangana kuphi. Hayi ke ngizokusendela imessage. Ngiyabonga next week.